Buenos días con ustedes todo. Mi nombre es Janet Medina Phoenix. Ojalá el de ustedes Pascua ay buen alegre. Tiene ustedes paz, tiene ustedes buen salud y bueno el de ustedes tiempo junto con de ustedes mga pamilya, tata y nana, hermano, hermana y mga extended families. Este día quiero man-share dos versikulo na Biblia para man-encourage ka natin na Nuevo Año 2026. El uno versikulo quiero man-share ay Lucas 19:10. Lucas 19:10 habla allí. El Hijo del Hombre, which is Jesus Christ, ya viene para buscar y salvar con el mga gente quien no conoce con Dios. A few days ago, celebra kita el nacimiento de Jesucristo. Pero te pregunta tú, ¿ya anda pala aquí para nacer lang? Hindi, no? La Biblia te habla aquí na Lucas 19:10. Ya viene Él para buscar y salvar con el mga gente quien no conoce con Dios. So Jesus came to be born and to save us from all our sins. Isn't that wonderful? Si Jesucristo, yaandalik na mundo, hindi lang para celebra lang kita con Ele every Christmas Day. Diyan besta, no? Dancing pa kita, happy birthday, Jesus. The ultimate goal pala why Jesus came is to save us. Salva ka natin. El segundo versikulo is found in Matthew 1:23, Mateo 1:23, Mateo 1:23. Habla aquí, quien habla, un virgen ay queda preñada y ay pari un bata hombre, si Jesús, y ay poner su nombre Emmanuel. Quiere decir el Dios junto con nosotros. Emmanuel, el otro nombre de Jesucristo, quiere decir el Dios junto con nosotros. I hope na man-remember ko na ito ko na este verse na Mateo 1:23, Mateo 1:23 para man-encourage contigo na masingkosa man sucede na 2026 na otro año, you know? Or masking kosa año pa in the future. Emmanuel has come. Jesus is with us. God is with us. So I hope that this message encourage you. Sana yan encourage contigo na hindi tuman worry ko sa man sucede alya in the future, no? Na New Year 2026. Kasi sabi kita, al Diyos junto ka naton. You know, sometimes taligay pensa, alone ba kita? Diyan ang best, no? Napensa kita o sa mga plano na vida. Tapos, best na pensa kita solo lang kita. Pero actually, hindi kita solo. All we have to do is to call on Him. Pidi con Él, con Jesucristo, con Dios de aton. Wisho. Pidi con Él strength. Masing kosa to necesita na 2026. God will provide. Porque man, taama man din si Lord contigo. Taama si Lord kanaton. So don't worry. Just stay blessed. Kasi ito, kung receive ito ko na Jesucristo, nagtitiyo corazon, anak ito di suyo. Todo al blessing del anak de Diyos, tiene tú. Feliz Nuevo Año 2026. Happy New Year to you and your family. God bless you. Dios te bendiga.